utongeria mutegeri wa Weru TV ngakuririkania igitarire ni igitariria bara bombete kuthwa bakithurwa kiri kithurano giki kiombete gikirika mono governors bombete kuthwa bakinyuithwa Muuma na kinya tuketha tukiariria mantu jau na njira enda jani bwega sana Pauline no ntuba kuthwa kiwatana na botwe ibwega Maureen ibwega kuri antu baberu bara bombete kuthwa bakiringa kura na kinya baberu bara bombete kuthwa bakiringirwa kura kiri igitari ya mbere kintu giki kiombekete kuthwa gikarika ate mtu kuthwa ari utongerene ende akomba kuthwa kiona kanya igitari ya were ya mbere antu baba inge tuge ja itene bibia governor ni unlikely we work with mturathurwa gitene kia governor ata interact buruburu na systems cha thirikari kwou antu baba ingi belei most candidates bara interact na systems cha thirikari ende igorera mantu jau antu ba trainagwa I government ni there ina mandate ya kuthwa isetete time ya go train all candidates bara baga chinda kithurano giki in fact assumption ni ati antu bai baberu that batatonyo tongerie ne kairi ririo ya ore ambere kwou gutitherwa kwina fear kana gutitherwa kwina mbathu yani antu nontu governor no ethwe na arari ku and system is changing te tamu wira thira ko antu bonde baka taken through training bare amwe bonde so kenda mantu jata uniform jaraja buku kutwa uniform nantu ko jaraja buku kutwa uniform na ko jaraja buku kutwa jare na kisongo tuga autonomous kana je ja county na bwayo juju mubango jwa governor na urabangite kuja gutangogi na county yu yawe ende kwe mantu ja theta of out of the norms na je within the county government act kwa mubango juu in fact juu inside of the county government act ura transition ka taken na ndi mubango juu gatonya na bwega kabisa kwa tege ntuge kiero uthugania strange nyoge tangogene Maureen ngugine njero tarita kairi no manga kuthwa kwina process chia orientation na handing over Kimiru no kekratore mamono anturanti tumba ukura na Kimiru rietore orientation ikwethero ukira mtu mutaratara jura jo batere kuthwa jukithingatirwa igitene rira mtu omba kuthwa ngugine yawe kana responsibilities yawe bubweru so procedure wirio na kwena time frame ya kanya kau kwou te untu bubweru sana untu burabwe bwa gukenya sana kithurano gikinya mbere twitage kyo indareja kaire just the day before kithurano na untu burabwe bwa kurigaria ni anti antu betere kithurano ne na batega atongeria na ngugira baitite na kwou bakibathura babathurite on the basis of performance kana uriti bwao bwa ngugi na ewi tik enene muno kiria Kenya nationally temeru ake kwou akenyi baromere ameru baromere antu baba gwitira antu ngugi bamenye that bare au na ibategeri undu we very encouraged for a civic educator like myself nontu ngugi ikodha nontu witegero kona antu ora barathurire antu baba bathurite bategerete uriti bwao bwa ngugi bura baritite either barabarareku kana uriti bwao bwa ngugi na itibira bingi batwire banenkeri kwa muntu narathimagwa na kithimi kia ora kurita ngugi so antu baba ingi barathurire baberu na yes gukethwa kwina transition period na training na government itangugiu ina mandate ya ku ensure kana kutigira antu baba tonya thirikari ne beba beru bagwetekwa through training ekongana ikyo no ntunyathira ya mbere wiga gwantu bagota Mombasa of course either rimwe itumaira mbese nyingi muno na gisungu tukauga extravagant ikurukite ura ugo guthugania training ne bwikuthwa kari na treats nyingi muno for that training period bukaigwa trips nyingi muno na budget either 30 for purposes kana ni ntubwa gutigira antu bara batonya thirikari ne bakugia na kithomo gia kungana kenda bagitonya obisine yu bethwa bena ume kana ugi bagutigira ngugira banenkeri ibakumirita ure batere yes Pauline okomba kwethira ukiariria systems cia thirikari no utweresere systems cia thirikari imbi
system cia thirikari mitaratara nukuona na thirikari ti untu bukareka na antu kwimwe kwou mitaratara iji ibangagwa igategerwa ikonekana kana ni gwita bubwega na yu kiu in fact Maureen tuthuraira abunge kirege kithongi sana no ntoria tukuthura abunge tutibathurane ntubakuja kututhiria barabara members of parliament tutibathurane ntubakuja kuthithia wa Kailas okay tutibathurane ntubakuja gwa Kandagasa eu nukuona thirikari moi nya mbeca cionthe ciethera ciki national government na ikaurira no na gwatuika antu batikwa engage kana batikumba gukinyanira resources na ndi mahitaji jara antu bakwenda mashinani naja jojo jitikuba kinyira au nio mantu ja CDF jejirire kwethwa kwina mbeca inkai cia kumba gwita ngugija yu tukwarire na ira tuona abunge bagita na ndi the main job ya members of parliament kana abunge bara tuthura beta national assembly na beta senate igweta kubanga mitaratara yewe thirikari kukurukira laws kana sheria nukuona thirikari first of all mantu jawona jonde jakithithika jambite kuandikwa in a script called Acts of Parliament. In fact, kiambere yari constitution yo yukuria tuandikire 2010 twakurukia then constitution yeu nayo itithagwa ngugi ukurukira sheria kana Acts of Parliament na gukejera gintu kingi regulations nukuona so mantu jacho tukuona je karika imantu jambite kuandikwa na ndi waandiki bou niyo ngugi thero ria abunge ikyo nto kaigwa every time they in parliament kwina gwita clause A kwina kuongera clause B nukuona na ndi iyo no mitaratara usual systems of government na nande thirikari we kiumba gwita ngugi kiumba kuthithia untu burabu ntu tukuona naome no mwanka butha bubangi gukurukira mitaratara yewe thirikari nayo mitaratara yewe no tuthura abunge kenda beta gutubangira that is the real reason why tuthura members of parliament so nakyo ntantu batere imono the lawmakers tayo parliament na kana legislature kana nande government yo executive government na judiciary mantu jara twathomere history GHC nintije kira gikuthomwa nandi social studies in fact aja nioja applyaga buru ena tubaba ingi bakothoma na tubaba ingi bakuritana na class ine batebonagia exactly na application nere mantu application sheria mubunge abu ikuthura gitangugi akubanga systems yuse thirikari muritire jwa ngugi jwa thirikari kenda thirikari bangwa ikeja gutangugi na ndikuthwa kwina sheria ya health tera unbithara kenda kumenya mono nontu dinas sheria ya finance budget bills kubangwa everything every ministry ni there na sheria ciayo ya agriculture you know bebangwa uyo onde ingugi thirikari media ingugi thirikari ikyo nontu ukona antu bakitana bakiuga sheria ere thithu ya media itiko favor rights of expression ira siwetania na constitution so that is exactly why we elect leaders but nandi ura kweja isije ikaungana sieja cia kinyira resources watu ka the MP urobu kuthakithia siasa na kithagia sheria na mibango yewe thirikari na ndigu tuweta systems mikakati mitaratara waandiki bora ngugi kaitika na ndi waandiki bora bukajukwa nabu ni executive arm tayo na ndi president na cabinet yawe kana every governor aketha na cabinet yawe and the long making bodies ni that in our constitution at the grassroots to ina MCA paka ya sheria na ndi sheria yu ikathithwa ikajukwa governor na cabinet yawe ika-implementwa ika-executwa away from the MCA that is not the picture in our local setup dream ekwa yango kira rimwe like Martin Luther kauga rira thirikari komba kwathura na bwega ngugi yu gutwika muntu ro kuthithia sheria kuthithia okay muntu ro kuthithia executive kana execute kana implement mantu jaja nawe niwe wire ngugi tomba kwathura no siasa setu getabwega inde so far so good ora ukarina ndi igita mbugere gakinya ora tugeta ka ora twikura ki democracy our democracy is still very young tukendera gukura igakinyira igita ria tukomba kwathura na those two
kwou system zero kumbura ile mbuga ndi gucokeria ndakwira Pauline kere mitaratara eje kana systems mwanya jwa mitaratara eje ya mutore ombete kuthwa kithurwa kiri gipindi kia biere na mutore uthuritwe igita ria were ya mbere mwanya ijuriko jo mwingi sana nonto mutore uthuri gipindi kiawe kia mbere na tatonya tongerie na twina John Paul nokona mtu jou inya omba kwithira for sure yes na an idea igutethia muntu na gutethia antu baba in need na ikino ntu onere favor na electorate kana voters na bamunenkera that duty aka a little bit surprised watwika ina kwenda kuthia mantu jau indi akenda kujathithia no mwankathingatire sheria nokona ndikwira ungi kweja example imwe for example na gwetu kwe batire wenda gwikira rami ya kuma gitone monka mujwa aswite resources na missionaries baraba ejete mujwa for the first time in 2011 na nenda gwikira rami nenya naranda athomere material girls brother John enda gwikira rami ya kuma nkubu monka material itetekirika nonto thirikari rami I service ya kuringithia rami ni thirikari watho bureburio butetekeretie muntu kiumbe kana institution umba kuja kuga na ndini ya kuthia rami kana donors as an individual kutwika rami ni thirikari etho mtu nakwenda kuthia rami aje kiembesa anankera thirikari na thirikari ikamua injirere kuigekirwa rami tira ugo kuthugana iria na ndi icio sheria so mtu ya John Paul mtu mweru akeje thire mbere ya thithia jara arenda kwenda kuthiria antu bawe no mwanka jae backed ilo kana sheria so akamba go take a back seat as you orientate na sheria ile itumairwa kenda mantu jau abangirite jomba gukinyanira uti compare muntu kana utithimania muntu na muntu already werei system yu so au kwina nkorani inene sana kwina mwanya sana muntu rotonyete gitini ari muntu mweru nontu already nerei urotonyete ari atwire nerei ukenda guntubuna ugatumira sheria ana au nonkuja te gukwira manje te kareka use systems ukenda kuthi ntubuna gwe sheria ana tumiri nokona kono mwanko tububutani na sheria u nontu butetekirika nontu authorization nyembecha itetekirika udhu nontu nya forms ira ciujurairwa kenda umba ku propose projects cha CDF forms usually in the county itawa National Government Constituency Development Fund Act of 2015 form ira yujurairwa kenda bweja ku apply for funds kana kenda uja kuona gukinyira imbesera cia CDF kigina kiuga CDF form weu indene sheria ti form yuma anywhere indene sheria nandi no mwanka understand undu bubu kathithika sheria iri gutumirika andi mtu mweru aka need kuiritana sheria iri tumirika kenda mantu jau John da kwenda gukinyaniria antu bawe kana antu bau ba constituency yewe omba kuja kinyiria uti compare mtu na mtura uije kwa kwina nkorani of course na tukiareria MCAs kidogo niki MCAs baba ingi bombete kuthura bagichindwa ata county ya Meru 33 MCAs ni bombete kuthura bagichindwa na only 12 ibo bombete kuthura bagichoka kiri gipindi kia bire niki kumbete kuthura kuri no garuruku bobo onto bobo nene sana na anto baba ingi baterei devolution success ya devolution kana kenda imba kugia na umithio lies on the members of the county assembly the governor in fact governor baba ingi bafele to ni MCA bao nonto MCAs ibo babu igo check na Kimeru ikiondire mamono ibo babu ikuthima ngugira governor akurita nokona nonto wetu twamuragia tukigurirwa nyaki wiku tukigura ndegwa wiku tukigurirwa curtain wiku ni utoragia nokona ibo batere kutha bagichokia biuria bibi ibo babu ikutha bakiona budget uwijite kari budget witi utethia antu betu nokona bakarego mikurukia nokona pena uwezo buu bakarego mikurukia barega ko mikurukia gavana akachokerwa budget yewe na finance minister we akarandiguru akathia budget ira favorable MCAs beto batathithirio na tibetu aki MCAs baba ingi no ntuba kwithwa batina ume bwa kumenya ati ibo bagwatirite devolution
gukuruka kwa devolution na kugwa kwayo lies in the hands of the MCAs. Nontu baba bui guteka bakona governor uju into bira kwenda go spend on bitutethia antu betu. Finally. Kwa bakauga bu tutitonyithia. Bu tukurega nabu. Nukona bakathithia a strong opposition. Nekio nontu majority leaders in the county assemblies are very powerful. Speaker, county assembly speaker very powerful. You know, Marende style. Muntu tena to take sides. So county assemblies chetu Maureen itagwa tamainya. Jakongana gwitangugera ibatere. Antu bajokete county assembly kanjo. Nakulikana ara twari tene. Mayor na councillors. Au no batonyere igitari rya mbere bakithuganagia nyo level 3. So kino ntukuona nande antu baroma umere betu batiurwa bonde. So if I've answered your question, yes, nanya bara bakaleka go perform. If that 3 of them bakwana out of bangana bara out of 45 county na 45 wards. Out of 45 that 3 of them bakwana. That is more than 2/3. Nokwana nego speak nego kwera mantuja mingi mono expectation chianto nande ni ragarukire bakona MCAs bena ngugendi tonkurukira ya councillors nandi bakona batadeliver nonto that 27.9 billion ikurukirete through the county government na MCAs baba ukoria 27.9 billion what it has done ko reflect on the ground MCAs babu ikoda beto sokaira biuria biu in fact baba buikuja bakatwera atiri county government ye imbechana na county government ijite na budget na nande tukamichambua na mashinani baka tukabagwa head ndini bukurukia kina ndini buita kina nokona ndini bukurukia kina ndini buita kina oni in my ngiswa content kana bongere kina nokona tutikwenda kugurerwa ndegwa ituthithirwe breeding center ngoko kwata ya Iwi ke county assembly na betha batena mathugano ja kungana ikino ntubabu iguta back to the people consultation forums pakeja na sheria ira tukeja twachambua naja uju tukabera ndege ntukina getebui nokona ndini bothithie ntukina mbunge ora aritwa member of county assembly kwa abu ikutha member akirepresent as views cha ward yewe tichawe na iu no au no tutakinya in our government system na te KMC yake nya KMP MP ora nyarira kugamba in the assembly egamba maoni jawe ati collected views iji kumage constituency kisigone kyawe kyo bunge kiragutongeria na u Maureen rato gakinya I'll turn in my grave Pauline kwina projects kana ngugiria governors bombete kuthira bakiambiria bara bombete kuthira batindetwe gitenerere kana bara bombete kuthira bomarokete project iji ire itombete kuthira ikirika ikakomba kuthira ikiorotheri kana ora umbete kuthira kiona gitege na ndia komba kuthira gitithia project iji kiuria gikithongi sana nonto ote muntu tinogwa nokona ote muntu utikore na ndia iturai mradi jwa car blocks jwa town iturai kirwa stima imbiga karika mbese iji cha kuthia project you shall locate financial year 2016 2017 nyatha no kuona cionthe ciogitwe kuja kuthithwa towards elections budget you ila allocate ki financial year 2016 2017 na budget ya 2017 2018 I don't think ne kurukirwe no twantu bare siasa ne July June July I'm yet to confirm that no tunande anything ya allocate ki budget ya 2016 2017 ewe kathithwa ore bangiri nokona ore bangiri utige ntukikomba kuthake gichincha ari ko muturo gatonya na nenya transition kana katika igitenerere rya kubanga mitaratara uria obisi imwe kajukia kuma kirenge tio transition training you na preparations you ireho kwa ute governor keja na ndeuga mantujara ura rathia full stop yatendera ari sheria yugite mantujara allocate financial year ya previous government irethra national irethra county jakendera ithwa monka financial year aya allocate mbese you and their document to that effect nokona so by governor Meru akeja kuambiria na financial year yawe na mbesa chiawe iria bangirite na cabinet
yawe na ikumbete kuthira governors mwanya mwanya ibombete kuthira bakinyuithwa Muuma na ntuko ya rojo governor Muthure Kiraito Murungi kinyaga komba kuthira kinyuithwa Muuma ne mbito batere kutha tuke expect kere swearing in ya governor kana kiri kunyuithwa Muuma undu nyabu bwendene sheria actually nikyo nondu ngukwira mantu jonde jaja thithika je ndene sheria so eu iritwa something bill of 2016 transition bill na I think ni akurukirwa atwika act kwau kunyuithwa Muuma kunde sheria yugite kubui gukarika between thenya na thenyanya buga ni undu wa mantu jaja akarikire gitara twa mtu anyuithagwa Muuma Kibaki after 9 after 7 kwa avoid mantu jajau mantu jaga jeki in form of law nikyo nondu ngukira mantu jonde jaga karika rujo imantu jaandikige sheria kwa sheria kethe kithingatero then gukethwa kwina high court judge kana senior resident magistrate urana ndio kethirwa kinyuithagia governor Kiraito Muuma koi then gukethwa kwina signing of the inauguration documents kana form kana karatasi ya kuonania ojona ndino governor okay of the governor elect na ni mantu jo ijo major in fact otekengi twithitha kuthia rujo tukethwa between 10 and 2 pm nothing beyond that ko jo madhajana ote celebrations nyingi ceremonies nyingi ote speeches nyingi ikunyuithwa Muuma in the presence of the resident high court judge kana absence yewe the resident senior magistrate nawe document yu nacio yu nto simple akethra akithoma na Kiraito agichoka ira mantu jau I governor elect honorable Kiraito do swear that mantu jaandiki ti mantu ja gwita kesi as a campaign kana kiriakiria wari mantu jabangi na jaandikwa na of course nandi amenya kunywa Muuma juu to mwanka jo kire kirore akoma kutha kijo kira kirore nango githire ni wega sana Pauline nontu bakona kanyana kweja guturitana mantu ja maingi kuthira kiritana muingi kana ira tugwita civil education aritara chomba mutegeri wa Weru TV ugeta kuraja nontu oni na Phineas itochokerete